isipin mo, alam mo, signalan mo. Sikat intuling aking eka manabuking bahin Manaragul maning alon eka lumug malubog ako'y kinumo at sipin mo. Tatakot, Mapilang kapabaluan king pamamakulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask patse lulwalong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lang upisamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kekang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamba. Tukyan taya ang physical distancing kilub at kilwal pisamba. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan ing ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iyat-yat la ding adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nandeng hanggang malayamahit king pisambal. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.
Pangadyan tayo ing orasyon, kilagyon ing igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, At kinagliya lalamning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ing divino verbo, mi katawan niyang tao. At may kisaut ya kay katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apang ay tuliran, nabang nanimpenga ko ng sa Kristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa akong grasya, ginuming Diyos, ting kaladwami. Arampat king pamamalita ning anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Yesu Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangasupli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Yesu Kristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Kilagyon ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Iyanasa. Bilang balayan amitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po, pakisiguraduan na isulat ka rin kaya katamong contact tracing forms, inkompleto ang pong updated a detalye, din kaya katamong seat number, pakapaskila king lalamda rin kaya katamong luklukon. Maya payabak po kaya kayungan, mitipon tamo po ngeni, batayang samban, puryan at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos, kaniting Santa Misa, pasalamat lapo ding makatuki. Kapasalamatan dari William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Froilan and Cheryl Manuel, Holy Face Crusaders Angeles Chapter, Annalyn Flores and Flores, Felisa Flores, Caroline Canlas and family, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Rogelio Jr. and Filipina de Guzman. Para king Aldo anibersaryo ng karelang kebaitan ni Michael Santos, Gemma Aguilar, Paulo Balahadja, Marina de la Cruz, Mary Galos David. Para king physical, ampong spiritual pamipasalamat ng Uncle Pete Nepomuceno, Monsignor Francisco Lansang. Para king kapaldanan pamikatawan, ampong spiritual ng Carlos Galvan, John Reynero Fajardo. Para king kayadwanan at pamanantabe ng Banal Espiritu, karing pamilya,
families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, Miss Maria Teresa A. Laus and family, Vicky Manalili, Jeline Celso, Gladys and Claire Cochon, Dr. Gemeline Gueco, Apong Pio and Imang Auring Between and family, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, the Holy Angel University community, administrators, faculty, non-teaching personnel, and students, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Gerald and Catherine Dungo and family, Mr. and Mrs. Brian De Mata, Jeremiah Pangalangan, Mr. and Mrs. Rodolfo and Felisa Dizon, Flor Lacson, Shaira Ocampo. Para kimalagwang kapaldanan dari Father Elmer Simbulan, Monsignor Rustico Cuevas, Sister Agnes Goyena, OCD, Cel Timbol, Herminia Reyes, Jessa Magat Sanchez, Tatang Pio Between. Ganakantala naman ding kaluguran tamang mayango na biye, lalong-lalo na di Monsignor Eugenio Mercado Jr., Monsignor Andres Serrano, Monsignor Odon Santos, Father Venancio Samson, Father Jesus Mariano, Father Leobardo Montoya, Father Lorenzo Sarmiento, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Jose Joaquina Between, Francisco Di Choco, Natividad Di Choco, Josefina Tolentino, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Levi Laos, Engineer Jun Chatco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bun Keng, Edward Yao, Santiago Tai, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Cecilia, Lolita, Abraham Tayag, Sonia Umandal, Agustina Quiazon, Juanito Belicario, Fernando Barameda, Redentor Magat, Teresita Wilkerson, Eloy Antonio, Buenaventura Cruz, Misael Presas, Sherlyn Paras Antonio, Pacencia de los Reyes, Chito Reyes, Reynaldo Reyes, Rodrigo Sibal, Teresita Camaya, Teresita Ponzalan, Fernanda Camaya, Jose Camilo J. Del Rosario, Marvin Gadja, Nieves Pabalan, Victoria Uy Chioco, Luis Pabalan, Josefa de Guzman, Antonio So, Roque So, Rosario and Herminio So, Mapon Ong Hon, So Chi Yuk, Yu Chin, Vince Martin Ramos, Fernando Soledad, Florencia Soledad, Rodrigo W. Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Attorney Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocadia Bermudo, Conrado N. Estrella, Edgardo Ermelo, Efren Sr., Elizabeth and Bienvenido, Rolly Onagan, Avelina Ledisma, Eladio Jayan, Eddie Jayan, Rene David, Asuncion Timbol, Pedro Tablante, Ana Tablante, Angelito Sarmiento, Jesus Sarmiento, Felicidad Sarmiento, Benjamin Sarmiento. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king pakalulo ng Ginoo. Ngeningaldo pagmasusyan tayong kapagaganakan kang San Juan Maria Vianney. Kung magmisa tamo po, Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin,
Nang ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan walang sawang purihin, ang poon nating mahabagin. Bayan isaya ang damdamin, kandili niya'y ating awitin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Kilagyan ni Pang, Poning Anak, ang Poning Banal Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutang Iso Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing sala ng Banal Espiritu, manatiliya kaya kayangan. At kaya ka ang timorin. Pakamalang kong kapatad, ngining aldo iti, pagmasusyantang mo po, ing kapiesta ng San Juan Maria Vianney, ing patulunan daring eganaganang pari, patron saint of all priests, especially parish priests. Yapin po karing parokya, ikrita lang Happy Priest Day, ting kakatamo pong parin. Pangaditalan timorin, etala mo pupugayan, etala mo gigrit, nune pangaditala po, ting kakatamong kaluguran apari. Ban kanita, lalo tapang maging karapat dapat magdawon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakbaban, sisyan tamo po yung kakatamong kasalanan, manyawat tamong kapatawaran king Diyos. Ikang mengap mo, king nanuman kakulangan ng San Juan Maria Vianney, ban maging pari at maging patron daring pari, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalolo. Ikang meging uliran ng San Juan, ban dumugan dering taong bisang mangumpisal at manyawat kausukan. Kristo pakalolo. Kristo pakalolo. Ikang minantabi kang San Juan, king pamibalik da loop, karing emayap ng Katoliko ning Ars, ang binuna ng parokya. Ginoo pakalolo. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa mayupaying totoo pakaluluwa na katamo, at king pangpatawad na rin kasalanan tamo, idala na kata sa king Bie Alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yatu kapayapan, kaning tawong kayang kaluguran, pupurian da ka parangalan da ka, sasamban da ka paligayan da ka. Pasalamatan da ka, pabulining maula mong ligaya, Ginong Diyos sarining banwa, Diyos ikpang mayupaya,
inong anak kabuktong Hesu Kristo, Ginong Diyos, Kordero ning Diyos, anak ning Ikpa. Ikang milalako, king kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Ikang milalako, king kasalanan ning yatu, tanggapan mo ing dalangin mi, tanggapan mo ing dalangin mi. Ikang makalukluk, king wana ning ikpa, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Uling ikang bukoding ka, banal-banalan, ikang bukod kino, ikang bukod kakatas-katasan, Yesu Kristo kagumning banal ay Espiritu, king ligaya ning Diyos ikpa. Amen. 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 Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, gewaming makapasubali, San Juan Maria Vianney, king sigasig ning kayang pangapari, at kapag malasakitan para king kekang balayan. Kapamilatan din kayang alimbawa at panalangin, ayagyag minoman sana rin kaya kaming kapatid, papunta king lugod ng Kristo, at akaya bemilang miras king alananggang ligaya. Itiyadwan mi keka, king kapamilataning Ginoming Hesu Kristong anak mo, ang mabibi at mag-ari kambem at ning banal Espiritu, metong mo king Pangadios, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibad, king libro ning propeta Jeremias. Sinabi na kanako ning Ginoo, ing Dios ning Israel, isulat mo king metong alibro, ing sablang bagay sinabi ko keka, ngana ning Ginoo karing taong kayang pinili, alang panulo para karing kekong sugat, ela malyaring kumayap tinggalos yu. Alam etong mangke kayong lumingap, alang lunas para karing mengal bagyong balat, alang kapanayan para king kekong pangakayap. Keling wanda kayo ring sablang ke kayo malsinta, ala na ke kayo bisa pang magdulap. Lisuban da kayo antimo ing metong akalaban, ing digpa kaya kayong parusa, binayang mabayat. Uling dakal ing kekong kasalanan, at maragul ing kekong dewakan. Tuknang nakong daralong, tungkol king kekong karamdaman, alang panulo para king kekong ikakayap. Makanyan dakong perusan, uling dakal ing kekong kasalanan, at maragul ing kekong dewakan. Ngana pa ning Ginoo, ibalik ko la ring taong kana akong pinili, king labwad da at lunos, ing pakit ko king balang pamilya. Ing Jerusalem malarin ya, at pati na ing palasyo na. Ding ka rin manoknangan, kapurian ing idalitda, kulisakla king tulara.
King pamamilatan ning bendisyon ko, dakal la king bilang. Ingka kong bendisyon at danana lang dangalan. Ibalik ko ing matuwanang kayupayan ning labuan at pasibayo italakad matibe ding sablang karela liligalig mi parusan la. Ing pamuntok da manibatan ya king mismong labuad da at karing kabalenda ing prinsipira. Putang agkatanke lumapit ya ninuwaring mangangas nung eya mikumbira. Ila ring maging taong kanakong pinili at ako ing maging Diyos da. Ako ing Ginoo ing magsalita. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Ginoo italakad ning miyuman ing syon at luntoya king sablanang ligaya. Ing Ginoo italakad ning miyuman ing Siyon at luntoya king sablanang ligaya. Pitakutan dereng bansa ing lagyo ning Ginoo at ding sablang ari keti king yato. Pitakutan da ing keyang upaya. Potang italakad ning miyuman ning Ginoo ing syon. Ipabal na ing keyang degulan. Dalong ding misasakitan keyang pakiramdaman at panalangin da keyang tingiran. Ing Ginoo italakad ning miyuman ing Siyon at luntoya king sablanang ligaya. Isulat yu para karing daratang alahi ing depat ning Ginoo. Banpati ding emi bait munyelang kapurian. Karin king santuaryo na banwa ing Ginoo tinandoya. Ibat banwa ing yato linawene, ing sayingsing ding makasakol dimdamda, at ding miyatulan mate itimawa nala. Ing Ginoo italakad ning miyuman ing Siyon at luntoya king sablanang ligaya. Ding anak mi biyebye lang mitmong kapanatagan, at ding palibira, manatili lang alang kapigaganakan. King lalam ng kayampunan, inya ding taong karensyon lagyuna, karelayang ihayag, at ding tao Jerusalem, karelayang pasalamatan. Potang ding niyayaliwang bansa, at kayarian mitipon la, at inging Ginoo samban la. Ing Ginoo italakad ning miyuman ing Siyon at luntoya king sablanang ligaya. Alleluia, 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 alleluia. Dingamano mo, O Ginoo, espiritula at biye, at ilukeka ringamanong babyebye alanganga. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At keka antimoreng. pamamasa king mayap abalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka, O Ginoo. Kay baddang mengan at kinabsi ring sabla, agad nung pepasakin Jesus king bangka ring alagad na.
Pepauna na nalang dinalakit king kangat baning pampang ning dagat-dagatan. Kabam iya, Pauliano ring tao. Inyang Paulianan ring tao. Minukyat siyang magdili-dili king meto nga bundok ban manalangin. Miras ing bengi, magdili-dili akarin ni Jesus. Dapat ket ang oras sa ita ing bangka at yuking libutad ning dagat-dagatan. Sapul-sapulanin ning alun, uling makasalungat siya king tiyup ning angin. Pilatan ning alas 3 at ning alas 6 ning abak. Jesus pintano ring alagad na, lalakad siya babo ning danum. Kabud ding alagad ikit ding lalakad babo ning danom, mengilab laking takot. Multuya narang sinabi at kinulisak laking takot. Agad-agad minaw siya karelay Jesus. Eko tatakot. Ngana, ako Jesus. Eko mitatakutan. Kanitay Pedro nga nang kinulayit. Ginoo, nung ikapin iutos mong muntako keka babo ning danum. Mekeni nga nang mekibat Jesus. Inyay Pedro kinuldas siya king bangka at migmulayang linakad babo ning danum papunta kang Jesus. Dapat inyang dimdam na ing masikan na tiyup ning angin, tiblanin ning takot at migmulayang limbog. Sagipan mo ko Ginoo nga nang kinulisak. Agad-agad inabot ng Jesus ing gamat na tela ni Pedro at nga na, Abe, kay na mo kasalpantayanan, bakit mikakuno ka? Pareho lang sinampaking bangka at kasampara tinok ng tiyuping angin. Dingalagad ang makasakiking bangka, simbande Jesus at ngara, tutupin, ikaw ing anak ng Diyos. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good morning po, kaya kayangan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Potang pagmasusyenta mo po ing kapiesta na ning meto nga santo, santa o meto nga banal. Pagmasusyenta mo po ing aldo ning kayang kamatayan. So piesta na po ngayon i San Juan Maria Vianney, yapin po'y patron saint daring eganaganang pari. In kayang kamatayan, ngeni po August 4, potang atintamong pagpiestan karing banal, in kayang kamatayan niya mapagpiestan tamo niyang mibay siya king banwa. E po itang mibay siya kete king yatun mibay siya king ligaya banwa. At potang pagmasusyan mo ing kayang kapiestan, ing piesta na ning meto nga santo, meto nga santa, parangalan tayo. Dapat aliwa mo po yung parangalan mo, nune, ing talagang parangalan mo, yapin ing Diyos. Neng misan kasi, dengalwa nga ra, o ba't ing tao yung parangalan nyo nga ra po. Kaya katamong Katoliko, ing talagang parangalan mo, potang ating piyestang makanyan, ing Diyos, yung talaga, ing parangalan mo. Uling ya, ing gagawang santo o santa. Ing Santa Iglesia po, titikler niya mo, ing Santa Iglesia, aliwaya, ing gagawang santo pong santa. Dideclare niya mo ing Diyos yung gagawang santo
ampo pang santa. At kanako po, aliwa mo ing Diyos ing parangalan, aliwa mo ing santo o kaya santa. Ako po, potangatin kong akakit makanyan, pag-celebre niyang kayang kapiestan, parangalan niyang santo o santa, yayabe ako la rin kayang pengari. Maragula papil, agim pananding pengari. Nya po tapong maminyak ko, pakapanabilinan ko la rin pengari, karing-karelang mabayat a responsibilidad. Ikayong pakilala king Diyos nga kupune, potang maminyak ko karing anak, metong po karing pakapanabilin ko karing pengari yapin, ikayong pengari at ikayong mabayat a responsibilidad. Ing anak eya mo babait. Kailangan ilapit me king Diyos. Kailangan ipakilala me king anak o karing anak yu ing Diyos. Uling gustong ing anak e niya kilaling Diyos, makatakot siya. At ing anak po, magsalitaya tungkol karing pengari. Nga po, ning misan, buri ko nga kilala ring pengari nga ko. Pero laweng kayong anak, balo ko nala, nung nanulang klasing pengari, ting pengari na. Lawen miya mo po yung anak. Ustong yung anak mapangadiya, in general, ting pengari mapangadila. Ustong yung anak marespeto ya, magalang ya, keraklan ding pengari makanyan lang. Pero ang ako po, panupaya yung kanak naman, gustong yung anak si Marunya, keraklan ding pengari makanyan lang. Ing anak, magsalitaya ka ring pengari. Agyang mo akit ding pengari, lawen miya yung anak, akit mo no ding pengari. Nya samas na nyo po ang pengari. Ikayong turong pangadi nga ako, pakilala yung Diyos, karing anak yu. Pakilala yung Diyos, makanano, king kapamilatanan ning kayong pamikalugod. Ngayon nga tinakong anak, lalo ko sanang mikalugod, ikong miyasawa. Dengalwa kung toro dara kalanak, o ba milalako lalugod? King metong at metong. Inyapin nga ko po, ing Diyos, lelangan na katang mayap. Inyang lalanganan ng Diyos, singe gana sinabi na, and God saw that it was good. Gana-ganang lelanganan ng Diyos, mayap man. Inyapin ding anak, kailangan maging mayap lang. Mayap la po rin anak yun. Nya San Juan Maria Vianney, potang lawen me po, may bait siya, ding pengari ng lalaking lagyo na Mateo, ing pengari ng babae, Maria, lawin nyo na, Mateo po Maria, may kaanak la, meto nga banal, keraklan po, ding pengari ng San Juan Maria Vianney, banal na muna naman. Anya pong ing kasagsagana po ng French Revolution, karing king Francia, inyang mibay siya, May 8, 1786, kasagsagana ng French Revolution, baloy po kabait na, pepabinyag dan pepabinyag den tambing, kaibat na nita, mig first communion niya, o ini po yung pakapanabiling ko karing pengari, o kaibat nang may binyag kanyan, mag first communion niya, makumpilya, o kaya makumpilya nga ako, kaibat tutuki ang sisimba, at the age of 13, mig first communion niya, kaibat nanita niyang at the age of 17, ang kakitnoruguring pari, pepersecute dala, liligaligad dala,
during the French Revolution, the church was persecuted. Den pari gagampanan ting karelang misyon king pasalikot o ningikit no pong San Juan Maria Vianney, akakit no ruguring parin makanan magkasakit, akakit na nung makananurang gagampanan king karelang misyon. Aba, may engganyo ya. Ulin metang ikit ng pari banala. Anya piniya, ing kayang bokasyon, maging aware ya king kayang vocation to the priesthood at the age of 17. Oning yung problema po, inyang mag-apply na seminaryo, medyo magkasakit siya kayang pamag-aral. Magkasakit siya rugo kayang pamag-aral. Ere magbuktanggapan uling magkasakit siya kayang pamag-aral. Nga na punitang representative na ning obispo, sige, tanggapan nyo ni, basta't biyasa yang magrosaryo at atin yang devotion king Virgen Maria at Banalya, tanggapan niya. And lo and behold, king grasya na ning Diyos, making pariya, in era magbuktanggapan bandang tauli, yapin po yung patron saint, daring ega na ganang pari. Oy tapo, oy ni po yung pake na ning rebulto. Anya pinitang katoliko, tintang makanya ni Mahin rebulto, bang kanita toldo tala, o yan ni Saint John Maria Vianney. O nung alakang larawan, etano man po sa samban ala na ka man papakit, o yan nga muwari king anak mo, ala na ka man nakakit. Nya po tang atakyan dore ning rebulto, etano man sa samban papakit talang makanyan na ating Saint John Maria Vianney. Etano man sasabihan kare nga anak, emi naman sasabihan kaya kayo, samban niya ining larawan, alipo. Itang katoliko, papakit talang makanyan. Ban kanita, akit tala, i-appreciate tala, maging modelo tala, maging inspirasyon tala, king biyeta mo. Para samban, alageng tuturog, samban lareng rebulto. Pumasmasanting, magsalita ko, tutuldo ko, o ito'y St. John Maria Vianney, yala na ko manakakit. Pumasmasanting natin ko nga kakit. Lalong-lalo na po atang tuturuan na lareng anak. O yan po, iya ing patron mi, nanupuwaring gawana. Metong iyang piyalimbawanan kaya kaming pari, ingera magbugtanggapan seminaryo. Lawin niya ing upaya na ning Diyos. May kad nga na, may atatasing tao. May kad ting biyasa, may nga pakarinela. Neng misan ting mga biyasa, mga pakarinela. O tang akiting ing masyadong biyasa, pero meging banalya. Inya pong mintaya king mumuna ng diling parokya, king Ars, king Francia, maging Paris Prisya ka rin. Deng disna ng tao, more or less 230 hanggang 250 souls. Karitakda mo po nakalupang ini balang pari, bababa kang 20,000. Iya po, mga 230 hanggang 250 souls. Lamo. Penabili na po ning obispo kayo niyang muntane king kayang parokya. Nga na, itang dasnan mong parokya alang reliyon at bitak mo ing lugod da king Diyos. There is no religion. There is little love of God. When you go there, you will be the one to put
God, to put religion, to put love of God. Nyamin tayo po ka rin. Nanong gawa na, baloy po muntayang aba kamaranon keng pisamban, manenaya mga di, makoya itang bengi na. Mapilan po ka rin sinabi na niya po, o ini po sinulat ko rin aliwa, nga na pong St. John Maria Vianney, may nga diya, Lord, grant me the conversion of my parish. I am willing to suffer whatever you wish for my entire life. Look at the prayer of St. John Maria Vianney. Lord, grant me the conversion of my parish. I am willing to suffer whatever you wish. Po? He devoted himself completely to his parish conversion, setting before all else the Christian education of the people in his care. Then ingisipan na mo po, nung makananunong abali kalup, ding tao ki nga pong Ginoo. Nyapin po nga nakini, mapilan po kareng depatanan papangumpisal yun neng summer. Baloy po pilan oras siyang papangumpisal. 16 hours to 18 hours neng summer, papangumpisal yun. Neng winter, uli sigurong marimla, 11 to 12 hours, papangumpisal yun. Panayano ring tao at inyang megtagumpeya ing Diyos, his parish became a great hospital of souls. Karakalda kung pupunta kaya, mangumpisal. Nga na pong sinabi, it is not the sinner who returns to God to beg his forgiveness, but God himself who runs after the sinner and makes him return to him. Ing Diyos ya po kaming lalapit. Bayo ya miras king confessional box ing taong impenitent sinner. Ing Diyos, yan na ing darakit. Yan na ing pupunta. Darakita na lang, ban kanita, mangumpisal. Uling bandan tauli po, keng pagal na, ing sasabienda, ing kemate ng St. John Maria Vianney, exorcion. May pagalya. Yan po. King pagal na karinya mete, at the age of 73. Pangadi kami po keng pari. Sana mati kami keng pagal. King pamagobra. King pamaglingap mi karing tao. Nga na po, the good Lord knows everything. Even before you confess, He already knows that you will sin again. Yet He still forgives you. How great is the love of our God. He even forces Himself to forget the future as He grants us His forgiveness. Agyang balo na po may kasalat pa. Sige pa mo rin. Mamatawad siya. Mamatawad siya. Nano pong sinabi ng St. John Maria Vianney tungkol keng pari. Karen pong pari.
kaya kaming pari, nga na, oh, how great is the priest if he realized what he is, he would die. Nga na po. God obeys him. He utters a few words, and the Lord descends from heaven at his voice to be contained within a small host. Oh, how great is the priest nga na pong St. John Maria Vianney. He utters a few words. Nanuya po ita po tang magmisa kami. Po tang magsalita kami. Ulitan mi itang sasabihan ng Kristo. King pamagsalita mi. Ing Diyos titipaya. This is my body. This is my blood. Po tang sasabihan ng parita. Ing Diyos titipaya. Ing Diyos mamintuya. Potang magsalita kami. Iken pari. Oh, how great is the priest. Nga na po. Is St. John Bosco. Nga na karing, tungkol karing pari. The greatest gift of God to a family is the priests. Ing pekamasanting biling regalo na ning Diyos king pamilya yapining pari. Ing pari susundo na ing misyona ning kakatamang Ginoo. Explaining to his parishioners the importance of the sacraments, he would say, without the sacrament of holy orders, he would not have the Lord who put him there in that tabernacle. O ito po yung tabernacle. Po? The priest, were we to fully realize what a priest is on earth, he would die not of pride, but of love. Without the priest, the passion and death of our Lord would be of no avail. It is the priest who continues the work of redemption on earth. Leave a parish, pakiramdaman niya po yung sinabi na, leave a parish for 20 years without a priest, and they will end by worshiping the beast there. Lakuan may kano yung parokya for 20 years, the people will worship the beast. Maliwala po, yung demonyo, siguradong managumpay. The priest is not a priest for himself. He is a priest for you, for others. Mapilala mo po rin yung sinabi ko niya, pangadi kami po, kaming kaya kayong pari, maging tapat kami, king misyon apik katiwala na ng Diyos kaya kami, kaluban ng St. John Maria Vianney, maging tapat siya, committed, devoted, medea, king pamanyuyo na, king Ginoo. Pangadi kami po, sana tutok ng pangadi din kakatamong pari at makanyan mo na naman kaya kayo, pangadira kayo, may papangadi tamo po. Amen. Manalangin taking Diyos,
Bani pagkalub na kaya katamo, ing grasyang tanggap karing aliwa, antimonong makananula, kambening karelang kainan, dapat antimurin kambening ning karelang tagiwan, at pamagmalasakit patutu kang Kristo. Nga tamo pong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring obispo at pari, parati ta sanang ibiye karela, ing karampatan a kagalangan, at pagsikapan tayang akit karela, i Kristo mismo, akikilos king kapamilatan, ning karelang kasuywan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring pamuntok at empleyado ning gobyerno, parati lasanang kumilos mitmong katapatan at kalinisan, banding memalen gelang gagalangan dala, luguran at pagkatiwalan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring miminalub arapan ning kapagsubukan, at mikakuno king upaya ng Kristo, sana miraras pa ing sabyan ng Jesus karela. Abe, karitak mo naman ang kasalpantayanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kay katangan, mitmong tula talasanang tatanggapan, ding sablang akakayarap tamo, makwal talaman o kalulu, matalino o mangmang, antimonong makananong i Kristo, tatanggapane ing balang metong kaya katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ngeni, adwan tamo'y sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, king pamaglakad mi ket ibaboy yato, dinan mo kesa ng matibay kasalpantayanan, manalig king kaya kang upaya at sikanan, lalong-lalo na kaming pari. Agad may sanang hiabuting gamat mo, lalong-lalo na otang gugulot kami keka, otang gagawan ming sarili mong kaburian. Ban may kabus kaya kami king sablang kaligaligan, ikaing mabibiyat mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. King gamat mi daralami, aining kekeng sarili, baboning altar ning biemi, pabanalan mo sa adwan mi, alak tinape maniniampang mi, bat king gabon at pawas mi. Gawan mo lang ay ining anak mo, at pagkabienaning tao, king gamat mi daralami, ay ining kekeng sarili, baboning altar ning biemi, pabanalan mo sa adwan mi, balang panina pangis nawami.
king gamat mi daralami ayining kekeng sarili baboning altar ning biemi pabanalan mo sa duwan mi. Manalangin tamo, kapatid, maiting kakatamong dawon, matanggapi harapaning Diyos, ikpang mayupayang totoo. Tanggapan na sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kay ang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang, tanggapan mo reting ayin, ayam pang mibilang parangal karingke kang santo, lalong-lalo na kang San Juan Maria Vianney, aminatad king patutuning mayupaya mong sikanan. Mananod na sanang imupaya ng Eucharistia, yatad na kaya kami ingke kang kaligtasan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka antimoren, iyat nayoring pusoyo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos, Ginoo tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulidig, pasalamatan da kang paradiet numan ka rin. O ikpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Pagkalupmeking Santa Iglesia iting piyestang parangal, kang San Juan Maria Vianney, agyagan mo kami kapamilataning banal ng biye, tuturo mo kami kapamilataning kayang pamanaral, at babyan mo yung kayang pamangalum bilang pakibat karing kayang panalangin. Ulinita kang bedaring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kayang ligaya, layon makiabe alang tuknang babiya kapurian keka at ngaming magkanta. Banal, banal, banal ka Ginoo, mipnuya ing banwa, mipnuya ing yato, kingke kang ligaya. Osana, Osana, king kakatas-katasan. Osana, Osana, king kakatas-katasan. Nuaning daratang, king lagyo ni Ginoo, nuan niya. Nuaning daratang, king lagyo ni Ginoo, nuan niya. Osana, Osana, king kakatas-katasan. Osana, Osana, king kakatas-katasan. Tunay kapin banal o ikpa, ikayang panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa datingayin, king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng Ginoong Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, irasone, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka,
Binyaning kalis karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iting kalising kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, potang kakanan miya iting tinape, potang miminum kami kaniting kalis, ke kang kamatayan ke kami ang papasya, anggana king datang ka, king ke kang ligaya. inyangin ing kaganakan miyo igpa, ing kamatayan at pangsubli ng mebyen ning anak mo, taraon miyo kakaiting tinape ning biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipo na kaming anting metong ning banal Espiritu, ganakan me oik pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, i-Florentino ing kaya kaming Obispo, i-Pasiano ing kaya kaming Obispo emerito, ding sablang Obispo, Pari, Diakono, at magpari at magmadre, religyoso at religyosa, at ing mabilog mong balayan. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayang nabihe, lalong-lalo na Father Larry. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, kawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya bening nuan a Birhen Maria Induning Diyos, kambe ng San Jose, ting apostol at ting sablang banal, at tinupat kimal mong kaburian, king kekabaning panawon, uriyan dakat paligayan, kapamilatanang Eso Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo, kambenad kaya, ikpang mayupayang tuto, kagumning banal Espiritu, upuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga. Amen, amen, amen. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanalingan kingik pa, karingamanong tiro na kiyakatamo ning Ginoo. Ipami ayatsukanwa, misamban yaing lagyo mo. Datang ikayarian mo, mi pamintuan ing loob mo ketisulip antibanwa, mi papintuan ing loob mo, ing kakanan mi king alto, ibiemo ke kami king aldong
kami. Di salami keka, antining pamamatawad mi, kareng mi kasala ke kami, mga emuke pay sa ulking tukso, nune ikabusking maro. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling ketaing kayaryan at ikayupayan at ingligaya manggaman king alanangga. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emosa po babalikdan din kaya kaming kasalanan, ngunelawan ming kasalpantayanan ning kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antemoren. Pakita mo po ngeni may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan, kapayapan po. Cordero ning Diyos sa milalako, king kasalanan ning yato, pakalulwan mo kami, pakalulwan mo kami. Cordero ning Diyos sa milalako, king kasalanan ning yato, pakalulwan mo kami, pakalulwan mo kami. Cordero ning Diyos sa milalako, king kasalanan ning yato, ibiye mo ke kaming kapayapan, ibiye mo ing kapayapan. Oning kinutang Jesucristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayawis kingapunaning Cordero. Gino, eko matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Para king organisadong pamagkomunyon, pakisabi pong mayap karing sablang makasadyang makinabang na manatili tamo pong makatalakad at paninayan tala king kaya katamong pwesto, reng EMDC o pari,
Para naman karinge makasadyang tanggap king katawan ng Kristo, luklok tamo po o siklod tapo, dakal pong salamat. King Ginoo, yang pastol ko, yang mga pno, king kakulangan ko, kapilanman, eku kakisan, anuling sabla, kaya manibatan. Papagpainawan ako, king malabong adiko, king maglapo adanong, karin ako tatayran, yaing pastol ko, yaing Ginoo ko, yakaput, ing bandi ko. Ing Ginoo, yang pastol ko, yang mga pno, king kakulangan ko, kapilanman, eku kagisan, anuling sabla, kaya manibatan. Manalangin tamo. Oy paming tutong mayupaya, kapamilataning kaya kaming lugod at pamanyamba, ikasanang makisulo kaniting banal mong dulang, para timing apakyapusan ingalimbawa ng San Juan Maria Vianney. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Orasyo Imperata. O Diyos ay pami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adon mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at meka matena karingda kalataw. Ipanalangin mi antabayanan mo ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap ka ring misalunan, ban makasuyo ka ring masakit, kambening belwan, at masabal. Ipanalang nimlaretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan detang miyang nabiye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo kaniting masakit at panahon. Ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at bang makasaob kami karetang at yuking pamangailangan. Ipanigapumi keka, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus,
ating pangakabos mi, karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyang pong magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawili ingaglis mi keka, king kagulwan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Ingino manatiliya kaya kayo, At keka ang timorin. at bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos at din kaya kayong pamilya, ingig pang, inganak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daon ni umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Para apanatilyan tamo ing metrong laot king bawat metong, pakisabi mi pong manatili tamo ka rin kaya katamong pwesto, at panayan tala po din kaya katamong asherets, ituruda po kaya katamo yung gustong dalanan palwal king kaya katamong pisamban maragol. Paga na kami po, na itala po kakalingwan babaldog ding contract tracing forms king kaon ang makakabit lele dareng pasmol. Dakala salamat po.